sigishundura zanyu maze mbatume uzajya muroba abantu nicyo mbatumye. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Twageze mu gihe gisanzwe icyumweru cya mbere. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa mbere tariki ya 13 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Zaburi ni 116. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 4 kugeza ku wa 20. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohana amaze gutangwa, Yezu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikiye inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yezu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya, abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Imana niyo ifata iya mbere izi dusanga, ikaduhamagara bwa mbere. Hari ubwo idusanga mu bibazo, twihebye, turi mu marira n'agahinda, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, ubwo Elikana yari afite abagore 2, Penina wari ufite abana benshi, ariko agashinyagurira bikomeye mukeba we Ana, kuko yari ingumba nta mwana yari afite. Nubwo Elikana yakundaga Ana birenze, ariko hari ibindi byishimo atari gushobora kumugezaho. Ntiyashoboraga kumuha umwana ngo nawe ave ku gisuzuguriro. Iki kibazo cya Ana kiraza gukemurwa n'Imana yonyine. Ubwo Imana izumva agahinda ke, imvune n'imibabaro ya Ana, nuko Imana ikazamusanga mu ngoro, ikazamuha nawe akana. Mbega igitangaza! Mu ngoro no mu bwato Yezu arahakunda. Yezu agira aho agusanga mu miruho ya buri munsi mu kazi ukora. Turumva mu Ivanjiri Yezu atora intumwa ze za mbere uko arenye, azikuye mu bwato ziri kwirobera amafi. Mu ntumwa za Yezu ko ari 12, hari enye zavukaga mu Galileya zakoraga umwuga w'uburobyi mbere yuko zikurikira Yezu. Ni Andereya na Petero bavukana bene Yona, Yohani na Yakobo bene Zebedeyi. Ubundi kuki Yezu ku ikubitiro atatoye abarimu, abaganga, mbese impuguke zo mu gihe cye, ko arizo zari kumufasha kugeza inkuru nziza kure, ariko yajya gutora agahera ku barobyi, abaturage? Yezu ntakangwa n'ubuhanga n'imisusire. Hari impamvu ebyiri Yezu yabatoye bwa mbere. Iya mbere ishingiye ku mimerere, imiterere cyangwa karagiteri y'izi ntumwa. Iya kabiri ni igisobanuro cy'igamana teologike Yezu azaha abarobyi. Impamvu ya mbere, burya buri karere kagira imico yako. Kubw'umwuga w'uburobyi bakoraga wari ubatunze, hari ibintu bitatu Abanyagalileya bari bahuriyeho: la franchise, la tranquillité et la vaillance. Kutaryarya, kuba abanyamahoro no kugira ishyaka. La franchise, être franc, kutaryarya, kuvugisha ukuri. Tuzabona Petero urya asubiza Yezu asa n'uhubutse, ariko nukwiyereka Yezu ntaho mukinze uko ari. Tuzabona bene Zebedeyi baza kumusaba imyanya, abandi bati nukwikuza no kwishyira mu byubahiro. Namba nabo bagaragaje ikibarimo, ntago baca ku ruhande ngo biyorobeke, ngo baryage, ngo bihishahishe, ngo bahishe ingeso zabo, bigaragaza uko bari. Ako kantu Yezu aragakunda. La tranquillité, abanyamahoro. Nyuma yuko abantu b'i Nazareti bene wabo wa Yezu bashatse kugerageza kumwica, Yezu yagiye i Kafarnawumu hafi y'inyanja ya Galileya kugira ngo huzuzwe ibyo Izayi yari yahanuye mu mutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Abanyagalileya batuye hafi y'inyanja bazabona urumuri nyamwinshi, bazabona amahoro y'umucunguzi. Yezu abazaniye amahoro. Bazava mu icuraburindi kwakira neza baza babagana, abanyamahoro. Ako kantu Yezu aragakunda. La vaillance, ishyaka, imbaraga. Kuroba ni umurimo uvunanye. Abenshi tubona ifi yageze ku isahani tukagira ngo yizanye. Kuvana ifi mu mazi ntibiba byoroshye, biravuna. Uyu murimo ukorwa n'abagabo, les hommes vaillants, bashobora guhangana n'imbeho n'imiyaga yo mu mazi, abanyembaraga.
aka kantu Yezu aragakunda. Bajya bavuga ko ifi itera ubwenge iyo uyiriye. Noneho hari umubyeyi abana be bagiye baza mu banyuma mu ishuri, noneho aza gufata icyemezo cyo kubaha amafi, na n'ubu baracyayarya ngo ari gushakisha ubwenge. Gusa bavandimwe, ifi ubwayo ntabwo itera ubwenge mu muntu, ahubwo ifi itera ubwenge muri ubu buryo kuko ikaze cyane mu ntungamubiri za vitamine zifasha imikurire myiza y'umwana n'imitekerereze, zikarinda ubuhumyi, zikamufasha kumererwa neza ku mubiri. Ikindi kandi ifi igira amayeri menshi, bisaba umuntu ufite amayeri n'ingufu kugira ngo ayirobe. Murumva ko kwikubitiro Yezu atari guhita atora abanebwe n'indyarya. Yezu kubera ubutumwa adushinga, adusaba gukora amanywa nijoro, kwitanga. Yezu nayo mu mayeri ye abarobyi abizeza ko bazakomeza uwo mwuga. Urumva ntiyari kwibeshya ngo babwire ati nzabagira abacuruzi, nzabagira abaganga, nzabagira abacuzi, kuko kubera uyu mwuga wabo wabateraga ibyishimo, niwo wari ubatunze. Bumvise ko bagiye kuwukomeza ku bundi buryo, nuko basigaho ubwato na se baramukurikira. Ibintu n'abantu bakabisiga bagakurikira Yezu. Bimwe mu bikubwira ko umuntu yagukunze, azagusaba ifoto, yambare ku myenda yawe, yambare ibisa nk'ibyawe, akoresha amagambo yawe, akagira ibintu bisa n'ibyawe, mbese akakwiyitirira. Ngiyi impamvu ya kabiri, signification théologique, Yezu icyo yashatse gusobanura ku ijambo abarobyi. Yezu yatoye abarobyi ku ikubitiro, usibye ko abanyakuri, abanyamahoro n'abanyeshyaka, ni ukubahindura bishushanya, agafata ifi akayitirira, akiyitirira ubwato. Yezu yabaciraga amarenga. Muvandimwe, Yezu yifashisha umurimo wawe nuko uteye, nuko umeze, akaguha ubutumwa, akagukoresha. Tekereza ku bwato. Iki kigereranyo cy'ubwato, ubwato bushanya kiliziya ya Yezu Kristu ihura n'imiyaga myinshi ariko igatsinda. Abarobyi ni intumwa ze. Ni mu nkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Amafi menshi ni abakristu benshi, intumwa zunguka. Biratangaje ko ijambo ifi bivuga Yezu, le poisson. Ifi mu kilatini piscis, mu kigereki ni ictus. Ni inyuguti enye z'ikigereki: Yezu, Christos, Theo, Huios, Soter, Jésus Christ fils de Dieu sauveur. Bivuga mu kinyarwanda ngo Yezu Kristu umwana w'Imana umucunguzi. Burya ifi harimo ibanga rikomeye, ictus. Izo mpine z'ikigereki Yezu. Babyeyi, murumva akamaro k'ifi? Yitiranwa na Yezu. Abakristu, nuzajya ugira ubuntu ukarya ifi, ujye uzirikana uwo muruho mu kuyibona. Uzirikane ko ari ikimenyetso cya Yezu ngo adukize. Tumwigane. Ictus, ifi. Imana itora igeraho ihera mu miterere yawe, mu mikorere yawe, ku murimo wawe, igira ngo iguhindure, iguhindukize kandi uhindure. Yatoye Mose na Musa ibakuye inyuma y'amatungo. Itora Elisha wakoreraga Eliya. Yewe na Yezu yari umubaji. Atoye izi ntumwa azivanye mu bwato zari ziri kuroba. Muvandimwe, mucuruzi, mubaji, mutunzi, muhinzi, mufundi, mwarimu, mushoferi, muganga, munyeshuri, murobyi, ni ushaka gukurikira Yezu no kumukorera bishyitse, tunganya neza umurimo wawe wa buri munsi. Ubu umunyakuri, umunyamahoro n'umunyeshyaka. Ako kantu Yezu aragakunda. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.